Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi uPhethro Manazarete. Ngizocela umfundisi Ntombela waseDumarisabe ukuba ahoye ngomthandazo wathi inkosi Moses. Amen. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Isihlabelelo sekumbuzo yezulwane. Ekumbuzo yokuzila. Ikumbuzo kaNkulunkulu. Oh, Lord Jehovah, manhas. Entweni ekhula ngamandla. Amen. Amen. Ikhulisa uNkulunkulu ngeniso. Amen. Ikhula la kweli lithi izwe eSouth Africa isize yakapakele bazona ngaphandle. Amen. Ngiyocela ke nina amaNazaretha njengoba sikubona leli sikapakele nasekuzona ngaphandle. Ubani nikwazi ukuyiphatha. Nikwazi ukuthi uphathana nina ninodwa. Muzila abantu abezayo. Bantu befika lapha babona nje iyona into beyibona ngoba uShembe bambona abanye abantu belele emaphushini. Uyabona nje nganyako odlule. Ngike ngathuma abefundisi bekumkhwanazi waseGoli. Umfundisi uNzama. Umfundisi Ndebele. Bekade bengifuna abaseZimbabwe. Ukweni sisazohamba nani. Ngisana ama passport. Amen. Bekade bengifuna ababishop bakhona eZimbabwe. Nganihlela kodwa sise Cape Town ngathi mina uyabona nje wasila eCape. Awusoma nje. Sibheke phezulu ekhaya. iAfrika ifuna unyazi lezulu. Amen. Ngabe ke sengithumela ke labefisa nje ngibasho eZimbabwe. Ushembe ifikele endaweni engakaza nyathele kuyona. Lapha khona impopho uMathi Victoria Falls. Ngelinye ilanga abantu balelalizwe. Bathe bebheka kule mpopho ngoba kubona kukhona ifoto amanzi akhe ifoto kamkhulu wami inyanga izulu. Amen. Base bexakeka ngoba lela foto babengalazi base bekuza kwabanye. Bakhona bawaziyo lo mlando uMnazaretha abathi hayi inkosi yamaNazaretha yesithathu lenyanga izulu. Amen. Amen. Lapha nakuthiwa kuneyimangaliso ezenziwa oHlembe lelalizo bengaze bafike lo nto bayasebenza kulelalizo. Ingakho sesifunakala kulelalizo. Base becela ke ukuthi manje ngifike khona. Base ngithuma abefundisi. Jabulani ke maNazaretha ngoba lento yemiya phambili ayimile. Amen.
Thuthuka thuthuka lento yena Nazareth siyaziwa umhlaba wonke sekusele kuthina nje ukuthi iphathe kahle bathi mabefika labantu bafice isiqobhana iyaziwa lento ayikho futhi into engaphezulu kwale emhlabeni sithe sisabheka lapho ke eZimbabwe kwase kufika umbhishophi onebandla lakhe waseLesotho Bishop uthi lo mbhishophi kade ehambe efuna ushembe engamtholi uthi wafika seSwazini kwathi uthi akulukhulu ukuthola ushembe uyafika kodwa ke ibonakaliso kuwe kodwa kulukhulu ukuthi ufike kuyena into yayijatshulwa lo mbhishophi esengibona into abazwe uthi baba sekunesikhathi ngifuna abakithi bangijike ukuthi angithathe lonke leli bandla lami ngililethe kuwe awu madoda Amen. ngoba phela thina sizoyigwinya inkonzo ngoba lethu babethu mama iyona ihlule inkonzo uzogwinya wonke amabantu azophelela la Amen. nakhona ke Lesotho izolo ayikini izolo lokho sekuyalo bangifuna eLesotho uthi akululo
ngikhanikethi ngitholakale kalula kodwa ngi-available awuzibona sasezulwini sebethi abaselesotho ngisho inkosi yakhona mina ngihambela amakhosi amen eswazi ngifike ngihambela inkosi amen ingonyama yakhona umshweshwe bengilungisela yonke into elesotho bize yalungisa nje imoto zamaphoyisa khona azosiphelezela yalungisa ne-stadium esobambela kuyona inkonzo lento yenu inkulu maNazaretha ifuna niyiphathe kahle benethemba lokuthi ngizofika base bebatshela befundise ngobathumela ngangithuma abantu abaningi ngekini ngangithume ibandla ukuthi bayobona lento abakhala kangaka ngayo lase lihamba leli bandla liya khona eLesotho malifika labanika le yakithi inkonzo yesabatha yaphuma inkonzo base bebanika nomgidi nabakhona lelalizwe bawuthanda umgidi base ujoyini awusona madoda ngoba yinhle into kaShembe lobuhle buyokoniwa yinina niyititewini ngisabelungu baphesheya bayayazi lento yini iyoboniwa yinina nje maningafuni ukulalela ngokuphatheka umhlaba ka uyeza maNazaretha kuyancenga ungafiki umhlaba la sidla kanhlaka awufike siyinte eyodwa siyibumba la simele ibumba la simele amen bese ngibonga ke nobuhle ngibona kulomuzi waseJudiya ithempeli livulekile manje noma lishisa ilanga kodwa ithempeli livulekile angizimibambezela nami ngizosheshisa kuba ngifuna imizini ngiqhubekele phambi kwami amen uNkulunkulu wethu ngingasho ukuthi ngizosheshisa bawusulana ngathi kuvele kube khona ukusangana okufika kumuntu omunye ethi ligqokile iwashi athi anongibhekile iwashi ngomdluli angayibhekile yena futhi ubheke shaya isikhonkosini izanini esizweni
inkosi zibe nani. Laba masitangela amaNazaretha sizolwa namadimoni. Amen. Sizolwa noSathane. Amen. Oh, uSathane ke ungena ngeindlela eziningi. Uyaba muhle. Abe into ethokozelayo kanti uzolinga abantu. Ngoba ngeke ngithole mayizoba uSathane abe nezimpondo nomalekela. Lekhaya ke kuyasetshenzwa eManazaretha. Amen. MawuyiNazaretha oyifundisa wena ukukhuthala. Amen. Uyabona labantu laba ngoke ngibongela abantu ade besilethela amanzi. Nomasipala wabo. Amen. Engathi inkosi ngababusisa. Amen. Amen. Ekhaya wafelwa phansi amathe. Angikhulume ngokusikhohlela namafinyila. Balube neduku uma bephethe umkhuhlane. Noma fela amathe phansi. Lekhaya umthetho wakho uthi ayakulinda. Bese khula. Abe ngodonga, aluyokuvimba. Ikhathi ugcina usufisa ukuba nabangcwele. Bese uwakhumbula lamathe sekuvimbile, esewudonga. Futhi ekhaya ubangwa umsindo. Awumemezo omunye umuntu kade ehlikizo umuntu uqala hayi kumemeza. Uthi khona into ekufuna ukunitshela yona amaNazaretha. Angathi omunye umuntu mayitshengisa indlela bese uthi wena awungizile wena ngizekushema. Kunjalo baba. Uyabazi nabantu abathunywe ushema ukuthi babheke umuzi bangakanani. Sibobonga umuntu mayekufaka endleleni. Amen. Ngoba ungaphuma endleleni uphumiswela umazi wakho. Uthi awuzile ke ngizekushema. Kodwa uze esontweni. Kodwa ube ungekho. Anolalelana ngihloniphane. Amen. Nalaba ke abathalele linumuzi njalo ekseni bebuthi amaphepha shisa umgodi iciloti benza konke lokho kuklina umuzi. Engathi uNkulunkulu ngaba nawo. Amen. Ngiyathanda ukupha bonke abantu usizo. Amen. Yepha ngesibusiso siyazi la fanele siye khona. Amen. Ngasho mina ngithi inkosi inibusise ngisho mina nonke kodwa uthotshwana ayikho nayo into oyenzile enhle la. Siyafika isibusiso la sinamatheli kuwena ngoba wena ungcolile. La ekhaya amaNazaretha esikhathini esidlule ephakameni kuthiwa wawuthi mawufika nomyeni wakho ningabathula abantwana senambe yonke indawo labantu abantu bazizinto bekhothisa bechathisa benza yonke lento bese nifike egcineni bese kwabona ngo alikho ikhona elingelali iNazaretha bese uyalela womuntu ake uye ephakameni esomkhulu ilanga usisibili edo kuye ephakameni ngoba siyabona phela sihamba isikhathi abantwana abathuli bese umuntu eyayiphakameni ehamba nomyeni wakhe othi efike ephakameni bese bembika ke ababika abantu bese sondela uthi mayisondela newigeja ikhuba leli lezandla noma isikela yosimtshana asiwutshananga nakwa wawushambe maye
engathi akunakile isuke kunakile Amen. kodwa wena ungahluthuka sathi akunakile lanto kunakile ushembe ukhuluma nabakini manje mawucela ingane phela ushembe mawucela into okushembe uke emndenini wakho ayohlola njalo qala ukuthi wena ubhekile nomndeni wena uhamba kahle phambi komndeni bese fika lapha emndenini akhulume nokhokho bakho nokhulu bakho bese yayithola impendulo bese mhlawumbe mawukade ungenzi kahle bese besho omkhulu bakho bethi le ngane sincintsha abantwana ngoba ayisenze lutho ayisihloniphi kodwa sesizoyinika ngoba isize yaya kuwe Shembe ayosicela ushembe wokugcina Oh my God. isho nemndenini ephilayo nesethu elele uthule nomhlaba ithembele kulo Shembe uyosebenza ke lo mama ke ngegeja mhlambe nesikela othi umkhulu mayisebuyile ngempendulo emndenini wakhe usuthi emnike Shembe kusenze wazosiceba kuwe bese bizwa lo mama uthi anibize ndo amaboto wafika ethi uzocela ingane ngamnika igeja akathi ulisebenza bese bizi lethi inkosi kubusise uhamba abantwana bakho sobathola ekhaya Amen. Amen. nalabantu ke abahlale beklina lana ngibafisela okuhle ngathi babebuyela emakhaya bangabuyela kahle emakhaya zonke izinto zabo zande sikile mhlangano kaShembe eNazaretha eMthathu lo mhlangano esihlangane ngawo la uyile emhlangano eMthathu ufunde lapho Exodus 23 verse 14 Imikhosi Utholile baba usungafunda kathathu yebo baba kathathu ngigcinela umkhosi kathathu ungigcinela imikhosi ukuza kugcina umkhosi wesinkwa hayi uqedile baba kathathu ungigcinela imikhosi kathathu kusibusisa amen iyona ke lenhlangano esikuyo
engenye inhlangano emithathu lapho uShambethi sehlobe kathathu unyaka omunye bese uphinde ufundela lana baba isihlabelelo 73 verse 3 no 4 usuka eshobona lobuhle esibona namhlanje la akekho ongaboni ngihlobile namhlanje kumhlopha amaqele Amen. uqala ukhoshwe imoto lapha uze ngapha ubone le inhle into kaHlembe Mosisithele baba ngisifuda nje kungasilabelini Asithole 73 isihlabelelo verse 3 no 4 Sebenzisa Nazaretha idwala elihle lamaNazaretha idwala elihle lamaNazaretha idwala elihle lamaNazaretha owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe ukumthanda kwakhe useze wahloba ngabo kathathu seze wahloba ngabo kathathu lobu Nazaretha phambi kwamazulu onke umnyaka umunye ngiyabonga baba seze wahloba kathathu ukwesithathu lokhu uhlobile ngoJanuwari wahloba ngoJulayi usehlelo lesithathu manje phambi kwamazulu onke Amen. unyaka omunye Amen. Mthandile maNazaretha wongela amawawa wathandwa wakhethwa waba kuleli bandla ubeke usuyifundisa wena indlela uyabona usukhethiwe waba kuleli bandla ungabi nabangani Amen. uyabona la umngane wakho uyinhlayisuthi akungumngane inhlayisuthi uthi sabona inhlayisuthi uqedile mawusunjalo usabona umngane yakho yisuthi mawubona umngane uzolahleka Amen. Amen. January entabeni inhlangano le akhuluma ngayo uFembe uJulayi ehlini bese ngo-October lapha endlini yaseJudiya Amen. Amen. ngiyacela ngibonga nobuhle bomhlangano ungena namhlanje sisemaphethelweni angaze ngizokhala Amen. ngibonge nabo bonke abayiJudiya ngokuthi basinekele ithempeli Amen. nalabo abomama bamadokodo lapha bavume inhliziyo yabo ivume ukuthi amadokodo abasuswe ngoba umuntu umeze isusidokodo lakhe ukathethe kanti hayi ngoba lisuswa ukuthi lisuselwa kusuke kulungiselwa yena Amen. nani nina webantu bonke ngoba phela la siya khona masi sesiqede zonke izinto simzilo wasekuhleni Amen. ngiyazama maNazaretha ukunakhela ukuthi ngoba nani niyangakhela Amen. kumbi kabi wena uhlele endlini engavuzi umntana wakho ulele eminyango kuyavuza
ngizama ngawo wonke amandla ukuthi ngifeze isiprofeto esaprofetwa umkhulu inyanga yezulu wathi wabuza ufuna ube yini isithi yazama Amen. ngilekelele impela Amen. Oh. Amen. ngizama ukuthi nihlale kahle uma uhambe ukhiye endlini ngoba kuyenzeka sibe la kuyenzeka sisabathele ezantsi kuyenzeka sisabathele kude kubhlunga umuntu ezokhala ngemvunulo yakhe ngoba phela mina ngihlala koseyini usendivuna uphenye mina ngifisa ukuthi nihlale entweni wazathi wawuhambe waya le phezulu emzini omuhle ebuhleni uzobuye ukhiyeke nje wathi ukhiye kodwa phela ke angilekelelwe Amen. Amen. sengeke ngabona la ebuhleni ngihlale kakhulu ebuhleni ayikasha amadokodo ubonje akusasondeleki nomuntu uzabe uyocisha kanti futhi njengoba yasha amadokodo asha nabantu manje nina ngixakeke ngoba phela anibe nisakhuluma ngalabantu abafaka besha namadokodo ebuhleni niyayithulela nje kanti kwakufe umuntu lapho lo udala umkhokha nibe seniyithulela ngiyafisa ngenina ngake labo kwana mama wala ekhaya kwakwala ekhaya naye owasha waphela lapha emadokodweni kodwa ngiyengezwa nikhuluma lutho ngakho ngiyafisa masikwele ebuhleni phela ispondi senze njani uvala kanjani umlilo lo Amen. Oh. Amen. Manazaretha lento ingeyinu ayidayisi eyamahala okwenu kuyiphatha kahle Amen. ngoba abantu nomhlaba wonke usubonile ukuthi nansi indlela ephilile Amen. sekufuna kanina ke bafika abantu nibamukele ngesandla ezifudumele ezimhlophe Amen. nibe inhliziyo nabo Amen. angathi umuntu mayefika ebuza bese umthatha ngolaka futhi mangabe kwesinye isikhathi na uma usuka ngakini uye esabathini fanele abantu bakuphathise iminikelo beke wona manazaretha bathi nathi osifika usibekele uyosho nje ukuthi sikhona siyaphila nangathi abantu babebona wena usuphethe into zakho uyesontweni bathi mangabe izulu liyongena awusongena sonke makuyena lo ngoba isibuke esihle ngakini Amen. ungafuni ukuba muhle la esontweni kanti ngakina umuhle Hey. basiyabafuna phela abantu ngoba phela ubaba mkhulu uthi ubaba mkhulu kuma etshela amadodana akhe izingane zakhe nebandla lamaNazaretha ngaleso sikhathi uthi nize ningawufaka ukhonkolo phezu kwendlu yami yokugcina ngifuna ukumila umbozo umhlaba namhlanje ngiyabona umbozo umhlaba bese ke nikholwa ngeqiniso Amen. ukholwa ngabe ukuphoqiwe kube ukuvuma kwenhliziyo Amen. Amen. ungabi futhi ukuzenzisa ungabi futhi ukuzenzisa Amen. Amen. mina manazaretha ngiyengiphatheke kabi mase ngibona ningezwani nibanga yikhundla
bangamasekhethe mina ngithanda kube khona ukuthula ebandleni nithandane nihloniphane Amen. nikwazi nokubekezelelana futhi Amen. Amen. mana Nazareth anifikanga neyikhundla la ekhaya ungayibanga into ongafikanga nayo Amen. yabona mawugcotshiwe kwathiwa umshumayeli kwathiwa umvangeli kwathiwa umfundisi akona kwakho lokho kwaShembe Amen. wena umshumayeli kaShembe umfundisi kaShembe umvangeli kaShembe akona kwakho Amen. ngoba uzothi uyafika ozalweni lakho olingakholwa uthi una umshumayeli wami uzosibhedela la ufunde lapho baba ufunde Efesu 4 verse 1 to 3 Utwalo Efesu 4 verse 1 to 3 ngakho mina siboshwa enkosini Ngakho mina siboshwe enkosini ngiyancenga ukuba ngihambe ngokufanele ngiyancenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa ubizwa enabizwa ngakho ngakho ngokuba ngokuthobeka konke ukuthobeka konke ngokunene nokumele nokubheka kade nokubekezela nokubekezelana ngothando ngothando nikhuthalele ukugcina ukukamoya ngesibopho sokuthula ngifisa leyo nto mina noNazaretha njengoba ngipha moya angizili ukuzonisumayeza kodwa ngizonibonisa ukuthi indlela enokuphila yiphi nize ningayibanga into engingafikanga nayo la ekhaya kepha into efanele ngiyakuthandana nibe munye nibekezelane nithobelane nihloniphane ngekhathi zonke uphinde ufunde la kulo Petro kuqala 3 verse 8 no 9 abantwana
usithele ngayifuna ngokuba kade beyihlobisa kanjalo hayi baba ufunda Petro uqala sehluko sesithathu ivesi u8 no9 8 no 9 okugcina manibe inhliziyonye ukugcina manibe inhliziyonye noma nonke nihawukelana ngawukelana nithandane ngoba bazalwane nibe nokubekezelela nibe nobubele nokuthokozana ningaphindisi okubi ngokubi ningaphindisi obubi ngobubi ngokuthuka kepha kakhulu manibusise kakhulu manibusise ngoba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lobusiswa abizelwa lokho kuba nidle ifa lokubusiswa yabonga baba inkosi ibusise manazana nize ningavumi usathana angene phakathi kwenu Amen. Oh, ingcwele. Amen. futhi ningakhohlwa la ubona khona ukungcwele nosathane usuke khona suke ufuna labo abalule enkulu ngoba bezobalini into efana ningayikhohlwa usuku wafika ngalo la ukuthi ngoba wafika la wawulethwe yini ngoba umuntu uletha sindi mhlambe umsindise bese ekhohlwa iseduma nabangani lekhaya abantu babizwa ngey'ndlela ey'hlukahlukene ungavumi futhi uma uncizwa ngelinye ilanga la ethi umuntu uphamisiza athi inkosi yekhetha inkosi cha akube uvuma kwenhliziyo Ay, ayakhona bona ngidalifare ayisimkhonela ngomtshela umuntu ukuthi cha ngisewumlandeli angakavumi ngikhethe inkosi ngizoyikhetha kodwa yona kwenza kuphatha mawula ngoba uma uphushwa umuntu uzohlupha kusasa lekhaya abantu babizwa ngey'ndlela ey'hlukahlukene omunye ugula ukuhlula udokotela yeah nenyanga bese buya-ke eza la ekhaya ngoba la ekhaya khona ukuphila Amen. kwesinye isikhathi angafiki nakulayini athi uma ijika lapha ebhodweni khangkhona azizwe amathambo eqaqeka nobuhlungu kade bumphethe kuphela athi efika kumina besezobonga ukuthi baba ngiyabonga ngifike la ngigula kodwa ngithe bangene basangoma sekuphela konke ukugula omunye uthi ungaba ukuthi hamba usikhonzela usicelele intethelele ubatshele oshembe ukuthi la sikhona sisihleli kabi kodwa-ke ngoba la ushembe izulu lakhe ushembe izulu lakhe nabalahlwayo abakhe ushembe kunosuku ekuthiwa yisabatha la esishwa khona iy'hogo bese labo bantu bephuma esihogweni bathola ukuphumula wothi maliphela isabatha babuyele manje omunye usuwathuna bakuthi cha mzukulu sisize siyafa la sikhona mini nobusuku siphumula ngesabatha hamba usinikeza kushembe asikhulule sithethelele singizezulu la yenqeke wena umuntu kade uzomuthula bakemila ungabonakala lesisikhathi usuyisitha noshembe Because now I'm too mean. Usuku super shape, usuyisitha siyashembisa.
ungayibambi imihlangano yasemnyameni umhlangano leka uyacelwa sazi ukuthi nomhlangano ungayihambi futhi indlela kumnyama ngoba kade yabona kade ninomhlangano wenu esuku ebumnyameni awuphelele kunina kuphela nathi manifika kuthina sike nize niyicebelina ngoba nitshela ukuthi ngathi siyabonakala ukuthi sekumnyameni ngifundela lapho Jobe 5 akufuneki ukuhlamba kakhulu kulelibandla lethu bana alifuna yale kulelibandla funa uhambe ibanga olikalelwe uyachitha amacebo anobuqili ukuze izandla zabo singabi nakufeza umgomo wabo iyabamba yahlakaniphileyo ethini babo
isiluleko sesigwegwe siyachithwa ngokuphuthuma Nginde methi ngikukhumbula. emini bahlangana nokunyama beputha emini njengasebusuku. Ngiyabonga baba usibusise. Abenza imihlangano yasebunyameni awesabona nasemini sikhaya singakhaya sekusemini babona ngathi bayabonakala. Mina ngiyakwazi ukubona umuntu esifungweni ongangifuni kodwa ngiyangitshele yabo ngangifuni mina ngihleka kakhulu naye ngoba ngifuni isitha singibona ngisitha saso. Mina noma ngaba isitha sakho kodwa mina ngimele la ukutshengisa ukuthi sihlangane ngani. Babekhona sasinabo eqaleni babehlanje kakhulu. Babekwazi ukuphuma emva kwababa wami uThingwa. Bayenza imihlangano yeminyama. Nendingashenga ngiyilawula. Amen. Indlela zakhe zaziwa nguye usuzozazi nawe. Ushambe kuyamnika ke umuntu intambelo bayihele. Akalahlwa umuntu iphila kodwa uyilahla yena. Abaningi sasinabo la. Namhlanje bafisa ukubuya. Ngoba gibela isitimela esironke. Baseka lesi sabhombela. Isihamba namhlanje. Amen. Yazini le nto ezokuthi bagibela isitimela esironke. Bayibuka le nto wabhombela ngamehlo asemhlabeni. Base beyibona hayi bangayilawula bayiphathe. Le nto wayiphathwa noma ubani noma kanjani. Wayethi baba ngizalayo cha nami ngimile la. Ngisali ndoba ukuthi banginike ukuthi ubani oyoba semva kwami. Wasikhamba mina. Ngeke uyiphathe noma kanjani le. Iwahlulile abaningi. Lento njengomfula yabona lento ifica uvale ngaphambili jike igudle intaba ephuma emva kwakho. Wabheka ngoba ngesinye isikhathi ababelwa nami bewuhulumeni kodwa masengimela babonda bakhathela isidindi babuye bazocela kumina ibusiso. Laba masebenza ocela ibusiso ngathi asikaze sithusane nawo. Kunjalo kulashwa eNazaretha. Umuntu alashwa ekhona phakathi kwethu.
ukulahlwa kulula kanti kulukhulu ukuthola indlela kaHlembe. Uyabona uma usafuna uHlembe uyahamba umfuna ungamtholi la usumthola khona uma usulapha kodwa hayi iminute ngaphandle masanga sephini nawe ukuyibona uthi sengilahliwe usufuna nokubani ongaqhamuka kutakule azokucela intethelelo la unyazini wapha intethelelo yimina uyabona la benisuke enhlangane nabo ngokwenza izinto zasebumnyameni ake umiswe esontweni abafuni nokuma nawe bawuthi uyasondela kubona bathi hayi suka bazosikona sinawe manje ukungana kufunakala esontweni ubalekela na umuntu ukade umthembile uthi umngane wakho akekho umngane esontweni yacela ukuthi niqwaye indlela yababi nikhumbula ukuthi masila sizokwenzani uma sila basosobhala amagama ethu encwadi yokuphila sizonxusa uHlembe ukuba sikhumbule isikwenze ezigcina sizocela nendlela esiyohamba ngayo uma amagama ethu esebizwa senzele ukuthi imphefumulo ethu ithole indawo elizayo sengiphetha amaNazaretha ake kumnandi ukubona abantwana baNkulunkulu bethandana bemoya munye mina mangibona ngithandana amaNazaretha ngike ngithobeke ngaphakathi enhliziyweni ngizwe ngithokozile ngani ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi amacala afika njalo lethwa kumina ngiyona manje mina manje mawulethe icala mina usufuna ngithini mawusulethe icala kumina ngithi mina wena obhedayo ngathini sengizokusho njalo manje la walethe icala nje ngizobele ngithi wena obhedayo ngothi uthi uphuma ngesango bese ithi hayi mbizeni ufuna ukuhlola inhliziyo yakho ithi hayi bengidlala unalo icala ufuna ukubona ukuthi ubuso bakho uyasimaya yini wajabula ngabonto hamba ulanda lo wade ukuthi uzomceba ngizwe kahle mana zathi makhona uthando ebandleni ayikho into ehlula uthando uthando luyo yonke into ekhona yabona lapho khona uthando nokuthula khona usibusisezwini sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samashumi ayisishiyagalombili nane 84 sicela uMvangeli Madlopha wasezibindlela sola isebe inkosi Moses Amen. Amen. Sibusipha ngabangcwele